Hi there. This calling is so much deeper. This calling is too high in a way that I cannot spend some time without thinking of delivering someone. The information that God is giving me each and every second, each and every minute, each and every hour is the information that has to be scattered in the world, because the calling that God is giving unto me, it's an eye-opening. It's an eyes-opening information. Arrest and empower, and to reveal the secrets of change of destinations by operations. What am I saying? When I talk about an eyes-opening information, it's what God says to me. I need to go out there and talk to people. And I believe this is a perfect platform for me to talk to you. Namajambo Lama, I would like to say, you are blessed that you have subscribed on this channel. Iko kuna shotala leswi hosi yi nga ta ni pfuna ku we u pfuneka. Loko wo pfuneka ku ta pfuneka vana va wena. Loko vana va pfuneka ku ta pfuneka tinxaka. Loko tinxaka ti pfuneka, misava hinkwayo will be a better place to be. Because the devil is out there waiting, seeking for someone to devour. Thanks God that we are here to commence the arrest. Devil is a liar. He shall never win. Loko ndanta vulavula hi eyes opening, I vulavula katsongo a change of destination. The devil is here to steal your gifts. The devil is here to steal what belongs to you. Swi endla yini ku u va na ti high expectations out of life, mara u kuma ku a ke endleki nchumu evuton'wini bya wena. Yet kuna vanhu lava nga koho lava xikwembu xi nga va pfuxa ku vanhu va ta arresta leswi ku xanisaka. Let me tell you ku if vanhu va ku tala loko va karhi va xaniseka, hi tshika va loyi, hi tshika ku kaya va ku na munhu loyi a nga boha, hi tshika ku kaya ku na leswi xanisaka swipoko na swin'wana na swin'wanyana. What are you doing about with your own life? Because la u nga kona namuntlha swi endliwe hi ku you thought yourself to be at that level. You thought yourself to be at that level. Loko u nga lavi ku xaniseka evuton'wini, u fanele u lava tindlela. If you're looking for something, go around there and search the solutions. It is very dangerous to have a lot of questions without any answer. That is why in most cases, loko evuton'wini bya wena u ri karhi u vulavula, be very careful ku u nga vulavuli marito lama tivaka ku ma ti boha hi wexe. Because the demonic forces, matimba ya munyama ma koho le handle, waiting for you to say something, and then va kota ku nyika swona. Change of destinations. U tswariwe u ri something else, but loko fika ka misava leyi u fika hundzuka over something else. Reason being, there's an operation out there. Vanhu va operatiwa hi mfumo wa munyama. Satana xi tihluphi. Satani xo release mali. Loko xi release mali xi swi tiva swa ku vanhu va yi lava mali, vanhu va yi rhandza mali, futhi vanhu loko zwi va byela hi mali u hetini. The devil will promise you leswi u swi nidaka, and you are going to kill your brother, you're going to kill your sister, you're going to kill your fellow colleague just for money. By so doing, loko sungula u halata ngati. Remember what God said ka Kayini. Kayini ni twa ngati ya makwenu yi ri lahansi ka misava. Ku endleke yini loko zo halata ngati ya makwenu? It's forbidden ematihlweni ya Xikwembu. A swi na mhaka ku a wu n'wi kwazanga, a swi na mhaka ku a n'wi dlayanga, a swi na mhaka ku a n'wi tekanga u ya n'wi bohelela u n'wi dlaya, but mali leyi u nga xava vanhu hi yo ku va n'wi dlaya u halate ngati.
but I want to help you today. Bible yi vula marito man'wanyana yi ri a ku na xijoho lexi nga ta ka xi nga rivaleliwi ntsena xijoho xa ku va ni munhu a rhukane moya lowo kwetsima xo xi nga ta ka xi nga rivaleliwi, because the Holy Spirit is the only connection to Jesus, and only Jesus is the only entrance to the Father, Jehovah. So loko u tsema connection, which is the Holy Spirit, it means self-licking. Misava yi fe i vanhu va kalaka va nga ri fe, xikwembu a xi sukelanga munhu i vanhu va nga sukela xikwembu. Change of destination, ku na vanhu va fambaka va ya landza swilo tin'angeni va lwela ku u nga humeleli, and loko va lwela ku u nga humeleli, especially swi rhandza hi tifamily, loko va lwela ku laha ka ndyangu ka n'we mi nga humeleli, they will assign someone who is in their favor. Change of destinations va swi kota ku yiva swilo swa wehe in a spiritual realm, va swi nyika munhu un'wanyana. U hlamala ku nga endleki nchumu evuton'wini bya wena, mara van'wani va progressa va humelela kwala tifamilini. U kuma ku va driver timovha leti a ti fanele ti va ti ri ta wena, va ake mimiti hi matimba ya wena, wehe u le ku xanisekeni. Swi tsakisa mani swoleswo? The devil celebrates, because xi va xi swi kotini ku loko u suka u dispatchiwa kusuka tilweni u ta misaveni, xi swi tivini ku loyi i ta va a great man, i ta va a giant, loyi i ta va na swilo hinkwaswo, but because of a wu swi twisisanga loko fika misaveni ku i yini lexi u fanelaka u lwa hi xona, a wu vanga na matlhari ya ku hlula, a wu hlangananga na vanhu lava nga ku tivisa timhaka ta ntiyiso, lava nga ku tshuneta kusuhani na vhangeli, lava va nga ku tshuneta ekusuhani na spirituality, u kota ku swi twisisa ku nyimpi a hi ya wena. Lexi fanelaka u xi endla wehe ho byela n'wini wa nyimpi, nyimpi u nge pfuki u yi lwini u yi wina nyimpi ya ximoya, unless se u swi twisiseni ku what is a warfare. Nyimpi ya ximoya yi lava vanhu lava khongelaka, nyimpi ya ximoya yi lava vanhu lava tshembaka xikwembu. Xikwembu hi xo xi lwelaka vanhu tinyimpi ta vona. Change of destination, u tikuma u ri xilo xin'wanyana etikweni, u ri xihlekiso, u nga ri na nchumu, u pfumala, mara hi mthetho wa wehe loko u suka etilweni u nga se mila na le xivelekweni xa mutswari, a wu ri a millionaire, a wu ri a billionaire, a wu ri a great person, you were a king, you were a owner, a wu ri munhu loyi a rhanaka ti-franchise ta serious. Why ni vula leswi? You know, God does not lie. Xikwembu loko xi va xi ku dispatcha kusuka etilweni u ta emisaveni, mhaka yi fika yi vonaka ka vatswari kuma ku va ya ku bika ka ti-altar ta rona, ka ti-altare ta rona, ka magandzelo ya rona. Magandzelo ma yi cinca destination, magandzelo ma vulavurisiwa. That is why loko ku fanele ku yakekiwa magandzelweni ku na tinghoma leti nga ta yimbeleliwa, kumbe ku na leswi nga ta chayiwa ku activate mimoya liya ya magandzelo ku yi kota ku connecta na lava nga ta va tile. Fanele ku endliwa mhamba, swilo leswi endliwaka laha ku endliwa swilo swa ku fanele va connectana na mhamba na mimoya liya yi faneleka yi rhangela mhamba. And at the end of the day, endzeni ka mhamba leyi loko yi karhi yi endliwa ku na vanhu lava nga ta fika va affecteka, ku na vanhu lava nga ta fika va benefit, and lava benefitaka hi xitalo a va benefiti swa vona, va yivela swa van'wana, va yiva swa van'wanyana. And hi xitalo lavatsongo va nga vana a va tivi nchumu, i vatswari va fambaka va pfala swa ku vana va mani va nga humeleli. Vatswari va huma va famba va tirha swa ku vana va mani va nga humeleli. Mi ri maxaka, mi ri tintangha mi tlanga swin'we, mara swa wehe va yivini va nyika lowu tlangaka na yena, and a wu na problem na yena hi ku mi vana a mi tivi nchumu. Xihundla xi khome hi vatswari va lwa lava hlanganaka ko mpfhukeni, vatswari va fambelana, vatswari a va hoxani emihlolo, mara n'we mi nga vana mi nga tiveki nchumu mi tlanga swin'we. Mara at the end of the day u kuma ku mi tlanga swin'we ku ri ku un'wanyana i le ku pepejeliweni. Change of destinations, Satan i rhume vanhu ku va operate. Vatswari loko va ri karhi va famba va ya tinyangeni va endla swa taniya, they are going to get power to operate other people's lives. Vutomi bya wena nga pfumeli byi operatiwa hi vanhu. Ku na xikwembu tilweni lexi nga xo n'wini wa vutomi, ku na xikwembu tilweni ku nga xo xi tivaka masungulo na mahetelelo ya munhu, ku na xikwembu tilweni xi nga ku tiva u nga se wa kona ka misava leyi. Listen to me, ku na vavanuna va nga vitaniwa ka misava leyi, a ni ya le vhangeli se yi yime hi tintiho,
se swi le ku tikeni. Vafundhisi va rape, vafundhisi va yiva, vafundhisi va dlaya vanhu, vafundhisi va involved kama drug trafficking, vafundhisi va involved kama human trafficking, vafundhisi i ti-abuser, vafundhisi this, vafundhisi that. But let me tell you, the Bible says, touch not the anointed one of God. Yes, I understand, there's a lot of scandals, vafundhisi. And I'm going to tell you now, ka ha ri na vafundhisi out there lava chumayela first grade gospel, lava chumayela the truth of God, people that shall die for the gospel. Trust me, there's people that are still anointed. The power of God is still upon them. The grace of God walks with them. God operates upon their shoulders. When they speak the word and declaration upon your life, things will happen. I am here to tell you, ya hanya misaveni yin'wanyana loko wo tshika wu pfuriwa matihlo vona ku nyimpi leyi lwiwaka ya muxaka munhu, u nga hatla u tikhomula ku no ni right la ni nga kona, na hala ya mahlweni ni lwa hambiloko no fana nga ri na nchumu, a swa ha ri na mhaka. Why? Ku na matlhari moyeni n'wanatati, ku na matlhari ka lwiwa. And at the moment u khongela, loko u khongela nyimpi loko wo vona la u ya ka u ya diliza koho hi xikhongelo xa wena, now that's one of like, yes, indeed, I am a giant of faith. I am a giant of God. I am incarnated with God. Out that's one, you know what? You send the missiles in the camp of the devil. Lama nga hlangana koma satanism na ma devil worship ma vulavulaka ko hi vito ra wena. The moment you call the name of Jesus, xikolo xi endlekalaka ku huma rihati ra tilo, ku huma ndlati yin'wana ya ndzima ngopfu yi ba ku hangalaka madimoni. Hinkwako lava nga famba va hlengeleta tingati la ku nga endliwa ti-accident ko ku faneke ya nwa ti-queen ta ti-coast. Ya u swi twakala swa ku vona now somebody is downloading the prayer, somebody is faxing the prayer, somebody is praying ku va ku vulavuriwa hi wena. Let me tell you, una matimba phewe problem i ku automatic discover you've got the power because you were given the dominion from the book of Genesis that go and dominate. The world shall listen to you. You operate at the higher dimensional spaces. Mara problem iyingwe eku vanhu va boheleliwe ngopfu ka leswi va nga tsariwa henhla ka swo, va boheleliwe ka ti-altar leti va nga tsariwa henhla ka tona, va boheleliwe ka swilo, va nikiwe ti-walk club. U vona ntsena la u yaka kona leswi u nga dyondzisiwa swo wa ha ri ntsongo hi leswi namuntlha u tivaka swakhe bya vutomi. Let me tell you, now is the time to go down and go deeper spiritually and seek the solutions of your problems, because a ku na problem ya ku pfumala solution. In other words, u lava ku mi byela swa ku xikoho xikhiya lexi nga endliwaka loko leri nga endliwaka ri nga ri na xikhiya. No, all you need to do is to go broad, go deeper, seek for solutions. And the solutions are there. The problem is when you're lazy to think and you don't even want to go deeper. Devil is a liar. Let me tell you, Satan ilavantsana ku uvona leswi swa le nyameni. Yona maka minkarhi na ku tala Satan loko ala ku tirhisa eku tshembisa leswi u swi vonaka ni leswi u swi tivaka swa le nyameni. A nga ku tshembisa swa le ximoyeni because u nga tshika u ya kuma mfihla ka. Phela Satan leswi a ku nyikaka swona u ku nyika swilo swa wena. Because when you were born rich, you were born prosperous, you were born with everything, you had everything before you were even born. But problem eko Satan ifika atirisa your family, ifika atirisa vanhu lava nga fika va kuma va nga ri na vangeli va nga kholi, va fika va ku introduce ka ti-altar, va ku rhwexa mimoya leyi na we u nga ta ka u nga yi koti, u nga to ze u fa u nga ri na nchumu. Because lexi endlekaka Satan i mi khutuza hi mimoya ya ka n'wehe, i mi khutuza hi swilo leswi a swi tivaka swa ku mi ta swi tshemba, mi ta swi kholwa. And futhi hina maAfrika loko u bebukiwa u twa swa ku loko swilo swi nga fambi kahle u tivana u dyondzisiwe na ku xava xinefu wena, u chela xinefu hansi u sungula ku vulavulela u ko phahla. Swi va tsandzini va ze va famba va nga swi kotanga, and va fambe va risiwana, va fambe va hluphekile. Let me tell you, loko u zo u vona u swi endla swi endleka, u vona minyango yi pfuleka, u vona ku va na swilo leswi nyikiwaka swona a hi swona swa wena. When you were born to be a billionaire, you were born to be a man of integrity, a man with everything. But problem loko u ya khisama u lava leswi u swi lavaka. Let me tell you something, a swi endleki loko a swi vula swa ku vakokwana wa wena va na tinhlanhla, va na timali hinkwato, a va ta va ku siyela to va hanya phe. Hikuva vanhu lava na access ya le timalini, va na access ya swilo hinkwaswo swa kahle. So u swi lava ka vo njhani ku ri wa swi tiva swa kokwana xi ti etlelela ndhumbeni na xi nga ri na nchumu.
vatswari vhela va zanga va va na nchumu na xikolo a va nghenanga vhele swi va tikeli na ku kulisa ku vava va ta swi kuma kwini le va nga kona i mani a nga ku byela swa ku le va nga kole va le tikhampanini letikulu i mani a nga ku byela swa ku va le mayeni hey open your mind, open your brain, start processing the information that you were given, the information le unga fika indoctrinate wa ka yo yi ta ku onhela ngopfu a nga ra mhaka na wena wo yingiselaka wo vona ka video leyi na mhaka na vana va wena because your children does not know ku kahle kahle what is happening but at the end of the day they will be doctrinated leswi va swi vonaka wo swi endla loko va fanele va famba vana va wena nkarhi wun'wana kumbe va ya joni kumbe va ya swikolweni u va teka u ya va khisamisa swigodweni u chela mafole ehansi u sungula ku vulavulela that is something leswi vana va wena loko swi sungula ku va tikela swilo na vo va ta va endla sweswi ya va hi vone bava a swi endla hi vone mhakhi a swi endla but let me tell you ku you are u bohelela vana that is why van'wanyana hambiloko vo famba va dyondza va ta dyondza kahle swi va kahle va na ti-degree na ti-diploma a hi yeneni va vuya va nga tirhi nga endleki nchumu swi pfala swi va tight u vona munhu a ri na ti-degree na ti-diploma a ya nghena ndumbeni ya munhu wa ku a nga na movha a ya lava timhaka because swi onhakele kusunguleni foundation a wu ri ni ku vutisa vana lava nga adoptiwa mutswari a ngo lo n'wi bebukanga siya xibedhlele va survivisa ku yini because un'wana loyi i siyiwe xibedhlele ku ya fika vatswari maybe a vana va kumi vana va fika n'wi adopta n'wana luya va n'wi adopta va famba na yehe a kula n'wana a sungula ku tlhariha a vona vo a tiva swa ku lava vatswari va mehe a tirhisa xivongo xa kwala mutini kwa swi famba kahle a dyondza n'wana ya swikolweni a vuya ya tiyunivhesiti a dyondza swi va kahle ka muti wolowo u kuma ku a ku endliwi masiku a ku endliwi timhamba futhi a va na nkarhi wa ku famba va ku bikabika va ku phahlaphahla because va swi tiva kahle swa ku wena a wu nga ti ya vona futhi a va hanyi swona swa ku phahlaphahla i survivisa ku yini so ku na swilo swin'wana swi lava common sense ene lava adoptiwaka va hanya kahle ku tlula n'we mi ngo tswariwa makaya ya n'we va mi dyondzisa leswi va nga mi dyondzisa swona at the end of the day loko mi fanele mi ya mahlweni ku nga lunghi nchumu ni twa ni hlamala ngopfu u kuma munhu a pake E45 a pake X5 a pake Maserati a pake Mustang endumbeni ya ku laveni ka timhaka munhu loyi na timali hinkwato ma rangana ku rhula why because a va se xikuma xo hundla let me tell you ku Satan xi tirha hi ndlela yin'wana xi tlhariheni ngopfu xi tlhariheni Satan xi na maqhinga a xi na matimba xo va na maqhinga the reason ku a xi na matimba xo va na maqhinga it's because of loko zo khoma xihundla xa ku loko situation yin'wana na yin'wana yi rise hambiloko yo ku bisa ku yini vula marito lama ku devil is a liar I am a conqueror I'm not alone I'm with my God Jesus Christ my master then you overcome everything xi na maqhinga xi endla sure swa ku vanhu lava xi nga va recruiter vanhu lava xi nga va gova xi nga va anointa a va etleli hi ndlala i va mani va lava tinyanga na vanhu lava ku tirhisa swiprofeta swa ku huma from the kingdom of the darkness lava xi va nyikaka ti-vision van'wani va humela timintsu hi le matini van'wani va kume mpande ya matiko va vuya na swona those are the connections van'wani va connecta na ti-mermaid ta lwandle ti va nyika ti-prophecy yeah vutomi ish yeah swa tika mara a wu ri ni ku byela mina xikwembu xi ni vitana hi arrest and empower the moment ni ya khumba leswi swi ku xanisaka ivi u pfumela ku hikanene swa ku xanisa ivi u pfumela hikanene swa ku xanisa ivi u ya teka solution a ni nge ya reveala swilo ni tlhela ni nga ku ni sina solution na solution namuntlha ku hinkwaswo leswi ku xanisaka a swi lava nchumu solution yi timhaka ta ku wena u fanele u huma ka swoho hinkwaswo because u nge fiki na swona makumu u nge swi koti swi va tsandzini lava nga fa va swi kotanga u ta swi kotisa ku yi wena solution i ku huma ka swona ti tekele Yesu ponisiwa u endla hi ntiyiso leswi swi lavaka a ni nge ku tshembisi ku swi ta endleka vhiki leri taka a ni nge ku tshembisi ku swi ta endleka nyanga leyi taka
Hikuva lavo tala loko va ya hosini va expect leswaku va ya va lava ku ya khongeleriwa for mikateko. Loko Xikwembu u xi tirhela u tshama hikanene u tshama hosini serve truthfully, xikoho xi nga ta endleka evuton'wini bya wena. Xi tshemba Xikwembu hambiloko se swi nga ha tshembisi. Xi tshemba u va na mbilu ya Yobo, xi tshemba Xikwembu, swikoho leswi nga ta endleka. Swa Sathana swa hatlisa, swa hatlisa. Va ta famba fika va ku hlambisa u nyika timitsi wa ku fika u hisa, fika tin'wanyana u vilisa u phuza, xikoho xi nga ta endleka. And impela xikoho xi nga ta endleka hi ku hatlisa futhi. Mara what is the source and what is the foundation? La hi ya ka mfumo wa Xikwembu, wu akiwile wu yimile, wu lava lava nga ta nghena. Nowa i yi hetile nga lava ku yi aka, hambileswi a hamba va vitaka tanani hosi yi vulavurini ku ni ya ka nga lava ku ta mpfula leyikulu, va bomba va jikajika. Twana tintswalo loko se ti fikile, i ri he vavanuna nga lava se ni hetini ku aka. Hikwalaho ka tintswalo ta Xikwembu tanani mi ta nghena hambileswi mi nga yala ku yaka loko a hi yakeni nga lava. A nghenisa swiharhi swa yena no, a nghenisa swiharhi swa yena no. A suka landza majaha lama matwana na vana va yafa ku heyi a hi fambeni mi ya nghena nga laveni, Xikwembu xi lava ku thintha mpfula tilweni. Wa penga loyi, ku na mpfula leyi nga tata. I munhu yaloye, i munhu yaloye. Namuntlha ni ri ka we nga lava yi akiwile yi helini, i lava lava nga ta nghena. Eku ngheneni ka wona a swi lavi mali, swi lava ku kholwa. Ene ku kholwa ka wena i ri Kreste Yesu loko a ri karhi a vulavula i ri loko n'we a mo vona ku kholwa ka ku fana na mbewu ya sinabi. Ku kholwa ka n'we a ku ta sumula tintshava. Hi marito man'wanyana munhu ku kholwa ka yena ku nga na matimba, ku nga na matimba. A na mhaka mi ku xanisa yini, a na problem. Mara lexi xi lavaka, I want you to arrest the demons leti ku controlaka, leswi endlaka ku cinca ti-destination u nga humeleli evuton'wini. Uproot it from the source. Tshemba Xikwembu, ku na Kreste Yesu, the man Jesus, the man Emmanuel who became the flesh. Fambe na vanhu va n'wi vona. A ku vonani loko ni famba ni ya ka tatana ni ta vuya ni ta teka hi wun'we. A ni nga ta mi siya mi ri n'wexe, ni ta mi siya na moya loko tsima. Holy Spirit, the Spirit of truth, the Spirit which we use to discern the spirits. Secha mimoya yin'wanyana. Loko mimoya yi fikini u feel swa ku no, something is happening. Something is happening. Then you start declaring, u trigger nyimpi manje. Uku Xikwembu, I am your vessel. Now I can feel that I need to enter into the spiritual realm. I need to start fighting. Sungula u vitana tintsumi.